Allah daali hen fama lakum ko on ɗon heeɓi on onon ɓe julɓe fil munafiqina fi ɓe nafiqiɓe fiyatani ɗo woodi pecceji ɗiɗi feddeji ɗi woɓɓe no inna warenɓe woɓɓe inna watta en haɓuɓe woɓɓe no wiya piyenɓe woɓɓe no wiyaten piiɓe ko fi hon ɗum rotte e wotere woni e gotol fiiɓe nafiqiɓe kat bu'ineɓe ko ɗon wona toon on fo moɗo wallahu ko Allah arka sam woni ko rutti ɓe deppitiɓe ɓe e sirku on kadi wima kasabu saabu koɓe faggiti kon e bakkatuji bonɗi aturiduna ka on farantadude fenoto man adallallah umma Allah majjin on wawa ɗum waman yudillil kalam Allah waman yudillilillahu kala umma Allah majjin falan tajida lahu a heɓantamo sabila lawol wadduɓe no yelo law takfuruna hara onon ɓe julɓe kadi on yeddayno moodi kama kafaru wonno ɓe yeddiri noon fatakununa sawan wono hiɗon fata hara ko gotum hara on fof ko yon hawtu uno yon ƴoogo yon wuppo yon waɗi ɗon piiji ɗin wadduɓe ɓe yelo law takfuruna hara on yeddayno kama kafaru wonno ɓe yeddiri noon fatakununa won laato ɗon sawan hiɗon fota on fof wonon ayɓe Allah wonon ɓe Allah monani wonon natoyoɓe yiite lutta ko ɗum woni ko ɓe yelade wata on jaɓu noon ɗum fala tattakidu wata on jogui to min e maɓɓe awliya awel diɓɓe hatta yuhajiru ha ɓe fera fi sabilillahi ɓe ara e ɓantugo lawdina Allah kam fa in tawallaw so woni ɓe hucciti ɓe salike firgol ara e diina kan ɗum woni waɗa kalimatu shahada naata ka diina haray fa khuduhum nangeɓe waqtuluhum wareɓe hayto wajattumum kala ka tawɗon ɓe wala tattakidu et puis wata on jogui to kadi min e maɓɓe waliyan guiɗo hay e goto wala nasiran wona wallah wata hunde wonɗum e maɓɓe illa alladina siwona ɓen yasiluna jokkiɓe ila qawmin faade yimɓe baynakum wonɓe hakkude mon wa bayna muɗum mithaqum aadi aray ɓen ɗon on accaɓe saabu aadi wondi ndin hakkude mon e jatiguiɓe maɓɓe ɓen aw ja'ukum ma ɓe ara on hasirat hara no ɓitti suduruhum ɓerɗe maɓɓe ɗen yo gatilukum nde ɓe haɓata on aw yo gatilu gawma ma nde ɓe haɓata yimɓe maɓɓe ɓen ɓe falaka on haɓude saabu aadi no hakkude mon ɓe falaka haɓude heferaɓe musidɓe maɓɓe saabu enɗan no hakkude maɓɓe wala inchallah so Allah no wiɗi no rasallatam o wurtayno ɓe kamɓe heferaɓe ɓen foof e natugi foof alaykum e hoore mon onon julɓe ɓen fala gatalukum on sawi wallahi ɓe haɓayno on ɓe warayno on ka donc ko Allah woni ko sakki ɗum fa in itazalukum so tawi woni ɓe tertike on kamɓe heferaɓe falam yuqatilukum ɓe haɓali on ɓe sakkake dina walɗo ɓe ferike ilaykum e mon assalama jebbilare nden ɓuttu on négociation on ɓe fewtini e muɗum ɓuttu ɓe yankinike ɓe towni juuɗe haray ɗon nde fama ja'ala Allahu lakum haray Allah waɗanali on alayhim e dow maɓɓe sabila lawol ko nangiron ɓe satajiduna aray tawon akharina woɓɓe bo yuriduna ɓe faala an ya'manukum nde ɓe hooloto wa ya'manuɓe hoolo kadi gawma yimɓe maɓɓe mbi manano e maɓɓe kamɓe nafiqi ɓen toon faalaɓe heɓugol asiri e junngo mon hara on wattaɓe hunde ɓe heɓa asiri e junngo yimɓe maɓɓe ɓen kadi haɗa ɓen kadi wattaɓe hunde kullama ruddu tuma kala ɓe rutti ilal fitande faade fitina urkisuɓe deppito fiya e fitina on ɗum woni shirku on e bakkato on fa in lam ya'tazilukum si ɓe tertake on wa yulquɓe feri ilaykum e moɗon assalama jebbilare nde waya kuffuɓe jogiti aydiyam juuɗe maɓɓe ɗen haray fa khuduhum nangeɓe waqtuluhum waronɓe hayso saqiftumum kala ka tawɗon hiɓe mooɓe wa ulaikum ɓeɗo moɗon ja'alna lakum min waɗanima len e dow maɓɓe sultanan dalil mubinan feeñuɗo wonde yo on nanguɓe awa wama kana hanana li mu'minin wonande gomɗinɗo wo gomɗinɗo si tawi dey ko gomɗinɗo musidɓe julɓe haray hananamo kanko neɗɗo julɗo gomɗinɗo on an yaɓutulande o warata mu'minan gomɗinɗo ɗimmojo makko illa khata an si wona hara o falju hara o tewaki Allah hara hino renanimo wonde manna o tewaki hanana gomɗinɗo wo nde o warata gomɗinɗo e hoore teware sababu nuzuli on ko ɗo wiyeteɗo Ayyash bun Abi Rabi'a o hayni o ɗo wiyeteɗo Haris bun Zayd ko añuɗo nelaɗo gaño nelaɗo kontor mum ko sifa mum ala kanko noon Ayyash o hayni o ɗo wiyeteɗo Haris no wakki kafa mum kanno iwa Makka no dogara natugol Madina anda jaka on silmi woni niya makko on ko argol feññina islam on julɓe ɓen fof anda o silmi ko ɗum wonno dogude o ara Ayyash noon ɓaawo hayni kemon nde tawno andali ɗum woni o ko gaño Allah mo wakki kafa mo soti ka nelaɗo no gasa ko wargol mo o dogi o hettimo o sorti kafa kan o wari mo andi o wari gomɗinɗo kono koye hoore teware ko ɗum woni sababu nuzul on Allah tindinimo no warrata o tuuba Allah daali o manqatal kala warɗo mu'minan gomɗinɗo hatan e faal jere tawi o tewaki sifano Ayyash wariri noon ko ɗum woni
e oɗo wi'eteɗo Harisu bun Zaydi tawi ko sifa noon haray hino tububuye o goo fata hadiro gabatin ko rinɗingol dande mu'minatin gomɗinde siɗa mari jiyaɗo gomɗinɗo rindinamo accitamo jonnitamo hoore makko ɗum ɗon ko haqqe wonɗo hakkude ma Allah wadiyatun non e diya musallamatun jonneteɗo ila alifade yimɓe makko kamɓe kanko wara ɗon ɗum ɗo woni haqqe hakkude ma e yimɓe wara ɗon haqqe hakkude ma e Allah on ko ya ɗinɗindade illa an yasaddaqu si wona ɓe yaafo so a waraniɓe kadi a tewaki ɓe inni ɓe yaafike diya on tanaɓo hunde ara hino selli fa in kana silatike noon mo warɗon on min ɗo min ko jeeyaɗo e yimɓe aduwillakum ayɓe moɗon ɓe mana musidɓe makko ɓen fof ko heferɓe wawa kono kanko le mu'min ko gomɗinɗo go'o hawri e oɗo haray ɗon fota hariro gabatin kanko warɗo on ko yorinɗindade mu'minatin gomɗinde haray ɗon hunde fawaki e ko ɗum woni kañum junnutugol e famille waraɗo on hay e hunde ala par ce que famille makkon ko heferaɓe si ɓe heeɓi jawdi ɗen andi koko ɓe haɓira islam donc haray ɗon diya waɗatake ko waɗugol tun haqqe on hakkude on tigui Allah rinɗingol dande wa in kana silatike waraɗo min qawmin ko jeeyaɗo yimɓe baynakum ɓen hakkude mo baynam e muɗum mithaqun ahadi haray ɗon kadi wata on wartu ɓen ɗon kadi bimana si tawi woni gomɗinɗo waraɗo on ko si tawi woni waraɗo on ko ɗum woni wona o gomɗinɗo si tawi woni wa in kana silatike waraɗon min qawmin ko jeeyaɗo yimɓe baynakum o baynam ɓen hakkude moɗon e muɗum mithaqun ahadi tawa noon ko gomɗinɗo woni ko warɗon famille makko wona gomɗinɓe kono ono e famille makko on ahadin hakkude mo on haɓataɓe on haɓatamo haray ɓen ɗon kadi fadiyatun on jonnayi diya musallamatun jaɓeteɗo ila halifade kañum makko ɓen koni diya musallamatun jaɓeteɗe komo Qur'an e sunna wi on gelodi temedere ɗum ɗon no jaɓini jonnaɗo ɗum wo o jaɓay wata hariɗo gaɓaten e rinɗingol dande toujours ɗum ɗon ko haqqe hakkude warɗo on e Allah subahana taala mo warani on mu'minatin gomɗinde famallam e jiidi kala on mo heɓali fa siyamu haray ko o heɓali jiyaɗo ko rinɗina saabu ko o wari gomɗinɗo kon o heɓali kadi ko ɗum woni o heɓali ko ɗum woni rinɗingol dande o heɓali maccuɗo mo rinɗina dande haray ɗon ko o waɗata joni fa siyamu ko yo sottor shahrayni horugol lebbi ɗiɗi mutataɓe ene jokkodiri tawbatan ko ɗum ɗum tububu ye on min Allah e morde kala ye wa kana Allah Allah laatiki aliman ko andu hakiman ko ñeñuɗo e ñaare makko no yo Allah war en dandu en wargol gomɗinɗo e hoore faljere o e hoore teware o yo Allah dande en enen kadi en warede en torki Allah subahana taala donc mo wari gomɗinɗo famille on ɗon on ko gomɗinɗo o jonnayi diya ɗum woni ngeloɗi temedere o rinɗina dande sihi mo mari illa koyna gotel ɓe o warani ɓe yaafomo mo wari gomɗinɗo hara on gomɗinɗo mo wari famille maɓɓe on fof ko heferaɓe contour dina haray ɗon diya ala haray ɗon ko waɗugol tun kaffara hakkude mum e Allah mo wari gomɗinɗo famille makko wona gomɗinɓe kono haray kamɓe julɓe hiɓe haaldi ila ɗum heeɓi ɗo ɓe firtali haadi ndi haray ɓen ɗon kadi ko terteteɓe ɓe haɓetake wono konti julɓe ɓen noon ɗum ɗo ko warɗo tawi tewaki wama yaɓutol kala noon warɗo muminan gomɗinɗo mo ta'ammidan tawi o tewi passion o faya o fayta haray ala wo solution ko Allah subahana taala waɗi haray fa jasa'uhu joddi on ɗon ni jahannama ko yiite jahannama haalidan et puis ko luttowo kadi fiyaka nder aljanna ton e ka nder yiite ton afwan kala warɗo gomɗinɗo e hoore teware joddi makko nin ko yiite jahannama ko luttowo nder ton ghadiba Allahu alayhi Allah tikkanimo wa la'anahu o huɗimo o adda lahu o maranimo adaba lette aziman mawnuɗo ko honno no waɗeten enen musidɓe julɓe lagine ɗo ndaare warnguji ndaare ko laamu woni warde ndaare enen population ko wonɗen wartidirde enen kadi ndaare ko wonɗen wartidirde joni noon lagine ko 95% du musulman kala julɗo tawi a warimo e hoore tewunde foti a yimmin ko waramo foti ko an tigui ƴetti warimo noon e wono autorisirɗa ma no gerduɗa ha o maayi Allah subahana taala daali haare joddi an waɗuɗo ɗum on ko yiite jahannama ko a luttowo nder ton kadi na wasi ko a sumay ha e nokkel yalta joni noon si tawi woni ɓe joguiɓe ɗi probléme ji ɗo haɓudu bo e Allah ɗo tawi ko ɓeɗo ɓuuri wonde majorité e leydi ni haray ɗon sikka kono leydi ndi yarata yeeso tuuɓel rutto ɗen accen waridirgol e toñidirgol nun ɗen laaɓodiren fonnodiren aray ɓurdi ndinal woɓɓe e hoore woɓɓe yande musidɓe julɓe on yiyay lagine no avance ya alladina amanu
kono e gomɗimi ida darabtum siɗon yahde fi sabilillahi fi ɓantugol lawdina Allah kan fatabayyanu taske moƴƴa wala taqulu wotan wiyan liman alga anan ɗon firiɗo ileykumu faade mon assalama jebbilare nde lasta mu'mina wona gomɗinɗo a fenay kono jawdi ma ndi daɗira tabtakuna hara onon julɓe ɓen hiɗon ɗaɓɓa aradal hayati duniya jawdi gurdam aduna wotan waɗu ɗum fa indallahi kaka Allah woni maganimu kasiratun jawdi kon hoyri kadalika ko wonani kuntum onon kadi latornoɗon min qabilu ko adi famanna allahu aleykum Allah moƴƴi e mon fatabayanu taske moƴƴade yeeso ni haran waɗa alsifat inna allaha no Allah kana o laatike bima ta'maluna e kon ɗo gollude kon habiran ko humpitiɗo mi mana o aya ɗo kadi sababu nuzul makko no ɓe inniri nokku goosi selli koye hoore usamata bune zayd eɓe yaade haɓugol jihadi tun ɓe tawi goɗɗo goo hino ayna dammi e tum mbere burure ja on gomɗini o suuɗu gomɗinal makko ngal fi wota famille makko on andu o hayniɓe tun o acciti dammi ɗi o dogi yo fotte maɓɓe o hiwriɓe hiwrande islam o waɗi kalimatu shahada fiyo ɓe andu ko julɗo wota ɓe warumo ɓe wara julɗo hara ɓe heɓa probléme ko ɓe anda on say kañum usamatu bune zaydi innimo o fenay na o julɗo ko woliri ɗum ko fi o daɗu o danda dami makko ɗin ko fi watta warumo o yaltini kaafa kan o warimo Allah jeppini oɗo aya donc haray onon kadi taskede ko ni wa'uno ɗon ko adi Allah moƴƴi mum mbimana gomɗiɓe ɓe fendo ɓe wonno makka kamɓe kadi hari ɓe silmi kono ɓe suuɗi seede on ɓe yehi suuɗe ka daaro arqam boni arqam haray ko yon wattu hiili Allah hino ittintinande ɗo nganto mo jaɓande nganto ittintina sulhu fiyaɓoygol jihaadi ni fi mawɓe nawyoɓe ɓen ha hatti ma wumɓe ɓen bumɓe ɓen ma ɗum nawnuɓe ɓen mo ɓenɗo no ittintinanede nganto Allah daali la yasa fota talga idona jooɗiɓe ronki yawde haɓugol jihaadi minal mu'minina immorde gomɗinɓe ɓen gayru uli darari hara nowona joomiraɓe lorraji ɗin ɓe mana namarɓe nganto ɓen won foni ko fandano Abdoullahi bun ummi maktum en Abdoullahi bun jashi e asujani en hara wona ɓen ɗon won ko fanda wal mujahiduna e ɓen tinniɓe fi sabilillahi fi ɓantu ko lawdin Allah kamɓe tinnude mbiyamo walim jawle maɓɓe ɗe wanfusin runkiiji maɓɓe ni ɓeɗo wata fotude eɓe haɓal jihaadi ɓen ɓeɗo faddalallahu Allah ɓurdindini almujahidina haɓoɓe jihaadi ɓen tinnora bi amwalihim jawle maɓɓe ɗen wanfusin runkiiji maɓɓe ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni ɓeɗo few alal qa'idina e hoore jooɗiɓe yahaali haɓugol jihaadi ɓen ko alda e nganto Allah ɓurni ɓe daraja tan ɓurdalji bi mana grade ji wa kullan ɓe fof noon madama ko ɓe julɓe saliɓe yahude o yahuɓe o waada Allahul husna Allah fodiɓe moƴƴere ɗum woni aljanna kono noon Allah ɗaynata en wa faddalallahu Allah ɓurdindini dey almujahidina tinniɓe ɓen tinnori jawle mi wonkiji mum fi ka dina Allah kanko Allah subahana taala o ɓurni ɓeeɗo alal qa'idina e dow gonɗinɓe ha moƴƴi kono jooɗi ronki haɓoyde jihaadi Allah ɓurni ɓeeɗa e hoore ɓeeɗo ajuran joddi aziman mawlanade darajatin on ɗo ko ɓurdalji ko darajaji min immode kamako kanko Allah mahfiratan e yaafuya wa rahmatan e yurmede wa kana Allah ala laati ka furan ko yaafotoɗo rahiman ko yurmeteɗo yallah yaafo en o yurma en inna alladina ande no ɓe tawaffahumul malaikatu ɓe malaika ɓen warayno ka guere badiɗum ko fanda zalimi anfusihim tawi ko toñuɓe hoore maɓɓe si malaikaji on hewti wargol mo o yewtida e makko e ɗi konguɗi ɗo taw o feratamo ngol konngol ɗo kanko malaikaji on ngalo ina ene fima kuntu onon koye honɗum wonno ɗon kanna kon ɗum jokkuno ɗon ha waɗi on waɗal ko Allah faala on rewalimo ngalo ɓe jaabi malaikaɓe kunnasi koni men laati ko mustadafina hari menen komin loyinaɓe fil ardi ka leydi komin laamaɓe komin wawaɓe komin fewjeteɓe hoore mum ɓaalu malaika ɓen yo alam takun e hari laataki azurla e leydi Allah ndi wasiyatan ko ndi yaajundi fatu haajiru fiha sakko feron e mayri i wonka dina kam marsata ɗon yawonka kam marsata ɗon donc fawlayka ɓeɗo ma wahum werde maɓɓe ne jahannama ko yite jahannama wasa atmosphére nge boni ruttorde e Allah on dande illa almustadafina si wona ɓellu inaɓe minar rijal immorde ka worɓe wanni sa ka sonnaɓe wal waali e wal wildani e pay koye andanɗa hoore ma la yastatiuna koye wawata hiila tan heɓugol feere wo yahugol wala yahataduna ɓe wawata fewde kadi sabila e laawol hay si tawi ɓe huula goɗɗum ala ɓe ɗaɗade ɓe anditata ko ɗo woni laawol yahagol nokko kera saabu nawyi wumi ɓeɗo no kadi ino ittintinna e ɓe mana gantogo fa ulayka ɓeɗo asallahu no tañƴina Allah an yaafu anhum nde o yaafotoɓe wa kana allahu Allah laatiki afuwan ko yaafotoɗo gafuran ko hafranowo oman yuhajir kala feruɗo fi sabilillah fi ɓantugol lawdina Allah kan yejjiɗi o heɓay fil ardi ka leydi mouragaman rukkirɗum kinal ayɓe makko ɓen koni rukkirɗum kinal alagoy Allah subahana taala okkoraymo newende e yaajede e ngaalu ɗuɗu ngu ko tawata ayɓe makko
wono ɓen saabu ha o dogi ha o eggi taasi ɓe humpitike ɗum ɓe hoyay ɓe monoto ɓe sheytinayi ko ɗum woni kala feruɗo fi ɓantugo lawdi no Allah kan o heɓay muragaman bimana newende ngalu ko ayɓe makko ɓe monora katiran ɗum wa sa'atan e yaajede waman yahruju kala yaltaɗo kadi min bayti iwi ka suudu makko muhajiran fi haɓugol jihadi ila llahi e faade ka Allah wa rasuli e kanelaɗo makko on muhajiran ko feruɗo fi haɓugol jihadi ila llahi ka Allah wa rasuli kanelaɗo makko on summa yidori ko hulmawtu refti mayde nden hewtitimo ka laawol o hewtali ka on yaade toon ko andir toon Allah ko joyyur mende Allah daali madama o ƴetti niya o feri o iwi ka suudu makko fiiɓay ɗo dina kan ala marsude himo yaade ka marsata ɗon o maayi ka laawol faqad waqaare gom ɗi yani aalegoye gom ɗi waɗi gom ɗi laati gom ɗi tabiti ajru joddi on donnin alallahi ka Allah wa kana Allah Allah laati ka ghfuran ko yafutoɗo rahiman ko yurmeteɗo sababu nuzul mi mana ko ɗum woni e o aya ɗo kadi ko sahabajo goo mawɗo nayejo awa himo wiye Jundubi bun Damurata e nder ko woni Makka kon o wi yo ɓiɓɓe makko ɓe rondo mo yandi yaltinamo Makka naɓa mo Madina awa o waɗi kuddi en ele si ɓe waɗali ɗum si ɓe yaltinali mo hakke ko moni ko tawi ko himo wonde heferaɓe ɓe ɓiɓɓe ɓen ari ƴettimo ɓe inni awa tayade baba wo ko ɗon waɗan e dimborɗo rondo ɗollannaɓon ɓe waɗi mo e dimborɗo ɓe rundimo ha e nokkel ɓe hewto yaali Madina kañum mawɗon tawi naw yipandi o timmi ɗon Allah subahana taala noon addi o aya o kala yaltuɗo ka suudu mum fi anniye ferugol iwa e bidi e shirku e kefir yaha e sunna e iman e tawhidi e taqwallah wonde haray baraji makko ɗi laatike ka Allah o hewtoyi o hewtoy hayso o maayi kala andi ngol e mbimana on mawɗo o perdano baraji makko ɗin no tabiti si ɗum feƴƴi wa ida darabtum sihi ɗon yahude ɗo kadi ko kumpital goo fil arde ka leydi bimana sihi ɗon voyage ude awlegoye fino faamiren foti ko avion foti ko auto foti ko moto foti ko seppugol voyage be voyage fo no foto haray falaysa aleykum wonal no fawi on junahun bakkatu few an taɓa surunde raɓɓin ɗin to mina salati immorde julde nden sarti hara voyage on ko dagi ɗo sarti kadi hara ɓila ka iwɗa ɗon heeɓi ka yaata ɗon haray no timmi mayli 47 haray ɗon no selli bakkat fawaki on nde raɓɓin ɗin ton julde nden in heftum si on huuli an yaftinakum nde fitinta on alladina ɓen kafaru yedduɓe innal kafirina ande no heferaɓe ɓen kanuɓe lakkum ɓe laataniken aduwan ko ɓe ayɓe mum mubinan feññimɓe ngaygo ɗo sa jangi qur'an tun ya akhi a ɗaɓɓitali sunna nelaɗon hadiseje ɗen tafsirɗa o aya haray ko honɗum famini ɗo haray ko famini ɗo si ɗon voyage ka leydi tawi woni hiɗon hulita ayɓe mum ɓen waɗu probléme e hoore mum haray ella lande raɓɓin ɗin to julde nden si tawi woni on hula hay hunde haray holli ko yo juulu timminon ɗon ko ɗum ɗo woni ko zahiri aya on ko feeñi ɗo kon ko ɓeya hen ka hadis ko hadiseje ɗen firata e wani Ya'la bun Umayya radiyallahu anhu qala sa'altu Umar bun al-Khattabi an qawlihi ta'ala in khiftum faqala qad amina an-nasu al-an fa'ajabahu Umar radiyallahu anhu ajibtu ma ujibta min فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك الآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صدقة صدق الله عليكم فأقبلوا صدقته o ɗo wiyeteɗo Ya'la o inni mi yehi ka Sayyidina Umar mi landimo Allah daali e raɓɓin ɗin julde nden si tawi woni on huuli haray bakkat fakonde raɓɓin ɗin ton julde joni noon yimɓe ɓen hoolike julɓe ɓen heeɓi doole islam heeɓi doole joni en hula ay hunde ene haray joni konno woniri fi o raɓɓin ɗingol julde joni noon ɓay Allah ko waɗi sarti ko si tawi woni on huuli joni le en hula Sayyidina Umar maki o andi kamɓe ɓe jaborta dina beleɗo ɓen amin kadi goy miɗo ngalɗi konko ngalɗuɗa on say kanko Ya'la o yekkanelaɗo o landiɓe ɓe maki he ko raɓɓiɗi kon hulɗowo suusuɗowo on hulawo haray ko si tawi tun no timmi mayli 47 haray raɓɓin ɗin e julde nden kala fana e alansara e geeƴe waɓatuji juuleteɗi nayyi ɗin juuleɗi ɗiɗi hay so tawi woni hiɗon hooli andi kon hadise ɗon wawatama faltude ɗo saabu ɗum no addude muskila hakkude ka voyage moƴƴa no woodi yimɓe boyi so tawi on voyage ɗi a inna ɓe tuñon juulu darɗeɗi ɓe na en hula ay hunde ko Allah daali ko so tawi woni hiɗen huuli goɗɗum naam ko noon feeñiri ka aya Qur'an kono hadise nelaɗon hino fiiri ha feñsiti faami
ala daali wa ida kunta sa laatike mo addande en noon joni man yerno julde ko londe juulirte ala daali wa ida kunta sa laatike fihim hakkude maɓɓe fa gamta lahum solata a ñiiɓinaniɓe julde nden bi mana julde nden darnama habbiri hara hino no warroto nawno julɓe ɓen fof ko yon sappino juulo nde heferaɓen ara elmina on nde wotere wona kadi le waɗo toon fof ko fes haray no warroton falta gum ko yo immo taifatum fedde go min hum immorde maɓɓe kamɓe sahaba maɗa ɓen maaka ɓe tawtama ka nder julde julnaɓe ɓe wonɓe julde waliya hudu yoɓe jogui to asilatahum armuji maɓɓe to sooki ɗin an kaati ayɓe ɓen wubbi ɓe fooli ko ɗum woni dariɓe ɓen fewtodiri e maɓɓe ɓe arani on ono wonɓe julde ɓen tawi ɗum jogui armuji fayita sajadu mouhammadou si ɓen ɓe wonduɗa ɗon nden feccere tawtudema ɗon si ɓen ɗon juuli darde wotere so tawi woni jihade ndin ka wona waɗede ɗon ko jihade voyage yankojo on andi ko darɗe ɗiɗi juulte tayle voyage on wonaka gasete ɗuytede woɗɗa ka iwa ɗon madina ma ka iwɗen ɗon kamen laggine ɗo hawoygol jihadi si tawi woni ɗon ko darɗe nayyi haray ko nelaɗo no julnude ɓeeɗa darde so tawi woni ko darɗe ɗiɗi julnete o julna ɓeeɗa darɗe ɗiɗi so tawi woni ko darɗe nayyi woni ko juulte ko ɗum Allah daal fayda sajadu si ɓen ɗon juuli falyakunu yoɓe yawɓe laatoyo kamɓe kadi ɓe dara yomin wara e kum ɓaawo mon ɓe fewtodira e ayɓe ɓen wal taati yo aru taifatun ndeya fedde taifatun ukhra ndeya fedde lam yusallu nde juulali fal yusallu ɓen ɗon kadi yo juuluma aka wondude e ma wala yahudu ɓen kadi yo jogi to hidirahum armuji maɓɓe janni wasilihatahum e armuhoye maɓɓe to sukoy koy wadda alladina yelike ɓen kafaru yedduɓe hiɓe yelade law takfuluna hara on welsindoto num ha memo yon ko ɗum woni wadda alladina hino yelo ɓen kafaru yedduɓe law takfuluna e hara on welsindotono onon julɓe an asilihatikum e ga e armuji moɗon ɗin hilnuɗon juulugol wa amti atikum e miranji moɗon ɗin mattilirji mon hara on hilnitoto ɗum tun hara on welsindoto e ɗum hilnuɗon juulugol tun fayamiluna ɓe rayno ɓe oñoɓe ataka on aleykum e dow mom mayla tan oñande wahidatan wootere ko ɗum woni ko ɓe yelade donc au lieu de ça si waɓutu heewi forcé waɓutu on fukketake madama hiɗa mari hakkille hiɗa hooli hiɗa holti hiɗa nanga hiɗa accita hiɗa nawni hiɗa selli tawi tun haqqille ɗen hino e ma haray forcé man ko ya juulu hulɗa suusuɗa donc haray